Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүн 5-күн. Анда эмесе биринчи сабакты баштасак. Кече күнү ушул сууда токтодук эле. Складда дейт 16 килограммдык жана 17 жана 40 килограммдык ящиктер бар экен. Ошолорду колдонуп дейт 140 килограммды алып чыкса болот дейт. Эч кандай ящикти ачып бөлбөй дейт. Башкача айтканда, эмне 16x кошулган 17 y кошулган 40 140 болушу керек. Анан эмне x y z element of natural number жана эмне 0 дагы болушу мүмкүн. Бул жерден айтса болот эмне 40 z 140 болгондуктан бул жактан келет эмне z саны максимум 3 боло алат. 3 болсо минималий 0 болушу мүмкүн. 4 вариант бар. 4 вариант текшерип көрсөк бир гана жооп табылат. Эмне x барабар 2 болгондо y барабар z барабар 1 болгондо алты болгондо ошондо эмне 32 ушуган жок кечиресиздер. Ошондо 8 кошулган 40 140 болуп чыгат. Бүгүн ушуну менен түз сызыктуу теңдемелерди аягына чыгарабыз. Эми түз сызыктуу эмес теңдемелерге өтөбүз. Түз сызыктуу эмес теңдемелер. Бул жерде эмне иштөөдөн ийне деп болгон. Бул жерде бирок бүтүн чыгарылышын тапкыла деген по идее бүтүн чыгарылышын табуу керек. Анда биринчи жөнөкөйлөтүп алсак x y кошулган x кемитилген 3 y кемитилген 4 барабар 0. Башкача айтканда x y кошулган 3 кемитилген 3y кемитилген 3 бул өзүнчө эмне болот? Кемитилген 1 барабар 0. Буну жөнөкөй көпчүлүк айтылса эмне болот? Кемитилген 3x y кошулган 1 болуп калат. Бул барабар 1-ге. Эми 1-ди 2 бүтүн сандын көбөйтүүнү түрүндө жазып алсак эмне болот? 1 көбөйтүлгөн 1 болот жана минус 1 көбөйтүлгөн минус 1 болот. Эгерде 1 көбөйтүлгөн 1 болсо анда x кемитилген 3 барабар 1 болот жана y кошулган 1 дагы 1 болот. Биринчи жооп бул жактан эмне чыгат? x барабар 4 y барабар 0. Ошондой эле x минус 3 барабар минус 1 болсо y плюс 1 барабар минус 1 болсо бул жактан x барабар 2 y барабар минус 2. Ошону менен баардык жооптор бүтүн чыгарылышады эмне 2 болот экен.
ушул суроо 2016-жылы областной этапта 10-класстарга 1-күнү чыккан болсо керек эле. Эмне? Ошондо буну 5x 4 кошулган 10x квадрат кошулган 5 десек 2y 6 кошулган 4y куб кошулган 2 кемитилген 5 менен 7-ни койгон үчүн -7 болот. Бул жак 6. Ошондо буну жөнөкөйлөсөк 5x квадрат кемитилген кошулган 1-дин квадраты болот. Бул жак болсо 2 y-дин кубу кошулган 1-дин квадраты болот. Барабар 13. Башкача айтканда квадрат сандар 0дон чоң же барабар болот. Каалаган эле квадрат эмне 0дон чоң же барабар. Ошондуктан бул жерде эгер бул жакта общий 0 деп эсептесек, анда эмне x квадрат кошулган 1 13 бөлүнгөн 5тен барабар. Башкача айтканда x квадрат кошулган 1 тамырасында 3 десек болот. Башкача айтканда кичине экинен. Ошондой эле бул эмне куб кошулган 1 6 жарымдан болот. Башкача айтканда 9, башкача айтканда 3төн кичине. Үчтөн кичине куб сандар кайсылар? 0 жана 1 болушу мүмкүн. Башкача айтканда y куб кошулган 1 барабар 1 болушу мүмкүн же y куб кошулган 1 барабар 2 болушу мүмкүн. Жан минус 1 дагы бар айтмакчы. Эгер 0 болсо, анда бул жак 0 болуп кетет. Бул жактан ответ чыкпай калат, 13'tü 5 бөлбөйт. Ошондуктан бул жерден ответ жок. Эгер 1 болсо, бул жерде бүтүн чыгышын тапкыла дегенби, ошол жерде окуш керек кечилер. Через мектептен. Ооба, бүтүн чыгышын тапкыла деген бул жерде. Эгер 1 болсо, 1 квадрат 1 2 11 болбой калат бул дагы. Бул дагы болбой калат. Эгер 2 болсо, 2 квадраты 4 болот, 4 2 көйт 8, 13'төн 8 кемитсе. Ошондуктан бул жерде 2 болушу мүмкүн экен. Минус десек дагы болот. Бул жерден эмне? X квадрат кошулган 1 квадраты барабар 1. Башкача айтканда x квадрат кошулган 1 барабар 1.
X kvadrat baravar 0 bo'la oladi. Eli x kvadrat baravar bu yerden minus 2 bo'la olmaydi, oşonduktan 0 ile bo'ladi. 0 y bolsa 2 bolsa y kub qo'shilgan 1 baravar 2 c y baravar minus 2. Bu yerden kub baravar 1 oşuyla cevap bo'la oladi. X baravar 0 y baravar 1 degende Uxtabaysanmi? Oşonda ele Oşul surowdagı 2016-жылы областной этапта чыккан суроо 11-классылга x kvadrat qo'shilgan y kvadrat baravar 4z minus 1 deydi. Бұл жерде 4-кө бөлүнгөндөгү калдыктарды карасак, x-ның квадратı 4-кө бөлгөндө калдыктар эмне эле 0 жана 1. Ошондой эле y квадраттагы 0 жана 1. Бұл жерден айтсак болот эмне x квадрат кошулган y квадрат 4-кө бөлгөндө калдыктары. Буну менен мындай болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Ошондуктан 0, 1 же 2 болушу мүмкүн. Mod 4-тө. Бул жакты бөлсөк 4z minus 1'de bölsök 4'tü 4 bölgöndüğü için minus 1 bolot. Minus 1 başkaça aytkanda 3 mod 4 kaldığı 3 belet ardayım. Bulacak 0 1 2 3 0 1 2 bulacak 3 bolgonduğu için ökö bir-birine eç kaçan baravar bolboyt. Oşonduktan bul jerde bütün çıkarılışı jok. Oşonu menen suroğunun общий жооптору tapıldı. Bütün çıkarılışı jok. Sonda ele bu жерде айтыптыр. Анда эмесе суроолорго өтсөк бүтүн чыгарылыштарын тапкыла деп жатат. x qo'shilgan y 5x qo'shilgan 3y baravar 7 deydi ko'ytkunda. 7'ni 2 sanını koyutun üstünde yazsak 1 7 bolot, 7 1 bolot, c bol bolsa minus 1 minus 7 minus 7 minus 1. Oşontu emne 8 variant çıktı. Oşularının bağırından cevaptan dakansa işlep koysak kança cevap çıkartken maksimalni 8 cevap çıkat. Yok bazı cevap oluşu mümkün mü? Oşunu körüp çıkaydı. Ne? Bul baravar 1 bolgonu var. Sistema kılıp bıraksak 5x koşulgan 3y baravar 7. Birinci meme. İkincisi hem ne? X koşulgan y 5. Buldaktan 7 olsun mümkün. Buldaktan 1. Oşonda ele 2x qo'shilgan y baravar minus 1 bo'lishi mumkin. 5x qo'shilgan 3y baravar minus 7. Oşonda ele tag'in bir variant bor. Emne 2x qo'shilgan y baravar minus 7 5 baravar minus 1. Oşonda 4 türlü cevaplar. Yok bazı cevap buluşu mümkün. Oşonu tekrar koyuş için. Emne sistema işleş için
bir sandal jok kılsak gerek. Oşonduktan bul jakty общий 3'e koysak, ne bolat? Bul jakty 3'e koysak 3y 6x barabar 3 bolat. Bundan bunu kemitsek başkaça aytkanda minus x barabar 7'den 3'tü kemikkenге bolar. 4. Bundan kelip çygat x barabar minus 4 bolat. X barabar minus 4. X barabar minus 4 bolup жатsa anda minus 8 bulacak koysa y barabar minus plus 9 bolat eken. Birinci cevap uşul boldu. Emi buljaktan kalasak, oşol ele buljakty 3'e koyup ende bundan bunu kemip salsak. Minus x barabar 1'den 21'de kemip salsak. Başkaça aytkanda minus 20 bundan kelet x barabar 20 bolsa bul jet 40, 40'ta alsak minus 33. Y barabar minus 33. Bul ikinci cevap. Hem üçüncü cevap kalasak. Danile minus x bul jelden minus 7'den minus 3'tü kemip salsak. Başkaça aytkanda koşup salsak bolat. Minus 4 bolat. Bul jaktan x barabar 4 boldu. 4 bolsa şimdi y barabar bul jel 8 bolat. Tak. Ova. Buldaq 3 ko'k. Tak. 4 ko'k 8, 8'de buldaqlık olsa minus 9. Oşonda ele buldaqlık kılsak minus x barabar minus 1'den kem desing minus 20 tak. Şonda koşup gidet tak. 20 bu buldaktan x barabar minus 20. X barabar minus 20 bolsa anda y barabar minus 20 buldaktan koşup bolat. Jönökeyle 33. Oşanım menен bardык жоопtor эмне boldu? X, y bul barabar emne boluşu mümkün eken? Minus 4'e 9 boluşu mümkün eken. 20'ga 33 minus 33 boluşu mümkün eken. 4'e minus 9 boluşu mümkün eken. Jana minus 20'ga 33. Oşantıp bardыk жооптору bütün cevapları uşlar boldu. Keyingi sualını kılasağında x kvadrat kemtilgen y kvadrat barabar 31. A kemtilgen b, a kvadrat kemtilgen b kvadrat bul neyle? A kemtilgen b köytülgen, a koşulan b bulup kalat. Oşonda ele bul jelden jönökölöt alsak x plus y, x plus y bul barabar 31. Bul jelde kalasak bolat emne? Ököy biz ele prosto minus bulacağız plus. Başkaça aytkanda eğer buljak taksan bolsa anda buljak da taksan. Buljak jupsan bolsa anda buljak da jupsan. Bul jelden 31'de bölçülüğü ajratsak kayda ele emne bolat? 1 31 bolat. 31'ge 1 bolat. C minus 1'ge minus 31 bolat. C minus 31'ge minus 1 bolat. Bul jelden da 4 cevap çıgat eken. 4 cevaptın barın birinci sistema kılıp alsak emne x minus y barabar 1 bolsa x plus y barabar 31 boluşu mümkün birinci. Bul jaktan emne çıgat ököni koşup jibörsök bul jerde minus bul jerde y oşonduktan
plus menen minuslar jok bolup ketet. Bul жерден 2x barabar 32. Başkaça aytkanda x barabar 16 jana y barabar 15. Oşontip birinci жооп чыкты. Эми x minus y barabar 31 bolsa, x plus y barabar 1 bolsa, bu jaqtan emne koşsok 2x barabar 32, bu jaqtan x barabar 16, y barabar minus 15. Oşonda ele x minus y barabar minus 1, x plus y barabar minus 31. Koşsok 2x barabar minus 32, bu jaqtan x barabar minus 16, y barabar minus 15. En akırkı me x minus y barabar minus 31, x plus y barabar 1. Bu jaqtan 2x barabar burada minus 1 bolat. Minus 32, x barabar minus 16, y barabar plus 15. Oşonu menen barlyk jooplar uşular bolat. Keyinki soru 12-44. Tak. X, y. Bul jaqa x ötkölsök. X bul jaqa ötkölsök. Bul jerde emne 1 bar, bul jerde 1 bar, 1 ge 1 minus 1 ge minus 1 köysök plus 1 bolat. Oşoндуктан bul jaqa plus 1 dep жазып алсак, minus 1 dep kayra jok kılıp alsak, bul özü 0'ga barabar, birok emne bul jönököylötülöt. Oşoндуктан jönököylöt alsak anda 1 y minus 1 bolat. Bul 1'di bul jaqa alıp salsak 4 bolat. Emi 4'tü 2 koydun bütün sanların koydunçu türünde жазып alsak emne bolat? 1 ge 4 bolat, 2 ge 2 bolat, 4 ge 1 bolat. Minuslar yani uşuların ele minusları bolat. Emne minus 1 ge minus 4, minus 2 ge minus 2, minus 4 ge minus 1. Oşontip 6 жооп бар. 6 жооптун баарын emne bul jakta egerde x minus 1 barabar 1 bolsa 4. Anda emne x barabar 2, y barabar 5. Egerde x minus 1 barabar 2, y minus 1 barabar 2 olsa bul jaktan x barabar y barabar 3 bolat. X minus 1 barabar 1, y minus 1 barabar 4. Bul jak 4 bolsa, bul jak 1 bolsa. Anda x barabar 5, y barabar 2. Oşonda ele minuslarını kılsak x minus 1, y minus 1, bul barabar minus 4, bul barabar minus 1 bolsa. Bul jaktan x barabar 0 bolat, y barabar minus 3 bolat. Bul jerde barabar minus 2 barabar minus 2 olsa bul jaktan x barabar y barabar minus 1. Oşoндо эле акыркы жооп barabar minus 1 barabar minus 4. Anda emne x barabar minus 3, y barabar 0. Oşontip 6 жооптун баарын таптык. Oşon menen bütün çağrışlar baarlygy uşular bolat.
Эми kvadrat keldi. İçine olsa da 40 bulak olsa gerek. Tak. Altı x kvadrat koşulgan 5 y kvadrat barabar 74. Бұл жерден bound деп қойды. Башқаша айтқанда, максимальный значениясын тауып алсақ болады x менен y-дан. X-тің шондо бұл жағы общий 0 деп есепті алсақ, анда 6-ға бөлсек 74-ті. Башқаша айтқанда x квадрат бұл бarabar 74 бөлінген 6. Башқаша айтқанда emne 13'ten kiçine. X'in kvadratı 13'ten kiçine. Anlay bolsa emne 0 boluşu mümkün. 1 boluşu mümkün. 4 boluşu mümkün. 9 boluşu mümkün. 4 variantı tekşerip biliyoruz. Az bilinde. Eğer 0 bolsa anda 74'tü 5 bölböy cevap yok. Eğer 1 bolsa 6. 74'ten 6'nı kemitsek emne 68. 68'i 5 bölböy. Anda dağın ile cevap yok. Burada da eğer 4 bolsa 4'te 6'a 24 kemitsek 50. Anda 5'e bölünür. Emne uşul cevapты qarap ko'rsak onda. X kvadrat 4 bolganda. Anda emne 5y kvadrat barabar 50. Başka aytkanda y kvadrat barabar 10. Bundan dağı emne cevap yok. Bütün çağrışqa 10 hiç qanday bütün sanın kvadrat emas. Eğer 9 bolsa 54 болады. 54 kemitsek 20 5'e bölünür. Anda bu жақтан da cevap çıkmadı. Emi x kvadrat barabar 9 bolganda. Anda 5y kvadrat barabar 20. Başkaça aytkanda y kvadrat barabar 4. Emne bunday bolsa bu жақтан x barabar plus minus 3. Bu жақтан bolsa y kvadrat y barabar minus plus 2. Bu жерден 2 түрлүү, bu жерден 2 түрлүү. Ошондо баардыгы болуп 2-2-ни көчсөк 4 түрлүү жооп бар. Баарын жазып чыксак, эмне кайсы жооптор экен? X менен y. Бул бarabar 3 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн. Же болсо 3 minus 2 болушу мүмкүн. Же болбосо minus 3'gө 2 болушу мүмкүн. Же болбосо minus 3'gө minus 2. Ошентип баары болуп бүтүн чыгарылыштар 4 түрлүү болот экен. Шуну менен суроо аягына чыкты. Anda emese keyingi surooga kalasak. X'nin kvadratı barabar 14 qo'shilgan y kvadratı. Boshqacha aytganda x y bul barabar x kemtilgan y x qo'shilgan y barabar 14. Demek T2'de 3. derece suattan işlep koyular. 3. derece? Tarazilar 3. sözü olmadı. Bulardı bazen işteyle andan keyin 3'e kelebiz. Ооба, кийин келе, ооба. Рахмат. Бул жакта аябай көп суроо бар. Ошолордун баарын иштегенге аракет кылабыз. Бул жерден эмне? X minus y, x plus y. Башкача айтканда 2 көй. Муну дагы баягындай эле жанагындай эмне? Бул экөө
okşoş jana minus plus bolgonu üçün bul tak bolsa bul da tak bolat, bul jup bolsa bul da jup. Oşonduktan bunu eki jup je eki taktın koyutunun üstünde gana жазsak жооп чыгат. Башкача айтканда bunu eki jup je eki tak türünde jaza alabızбы? Tak koyulgan tak kılıp. Je bolsa jup koyulgan jup kılıp. Jup koyulgan jup kılsak emne? Eki juptun koyutusun 4'kö bölünüş gerek. 14 4'kö bölünbeyt. Tak menen taktı koyutsak emne? Bul жерден tak san çıgat. 14 tak san emes. Oşonduktan bul jerde bütün çıkarılışı jok. Eğer de bunday sorulardı ko'rsangizdar, emne x kvadrat ma'qul kvadratlarni ko'pincha ma'lumotlarni bilasiz. Bu yerda 7y. Y'ni jönlü qo'yib qo'yganda ele bo'ladi. Oşonduktan emne bu yerda oşonday qo'yib qo'ysa, uşulga bölüp ko'rishimiz kerak. 7'ge bölsök bu jakты x kvadrat kemsiken 7y 7'ge bölsök emne bu jak bölünüp ketet, x kvadrat kalat. X kvadrat 7'ge bölgende qanday kaldıklardı bileti. 0 belet, 1 belet, 4 belet, 2 belet. Boldu, kalgandary jok. Oşon menen emne x kvadratты 7'ge bölgende başkaça aytkanda tengdemenin sol jagını 7'ge bölsök, kaldıktary uşunday boluşu mümkün. 10 jagын bölsök, 10'du 7'ge bölsök, 3 belet kaldık. Başkaça aytkanda 3'kö birisi da bala emes, bul jerde bütün çıkarılışı jok. Oşunu menen suloo ayağına çıktı. Keyingi suloodagı oşondoy ele emne bul jakты 3'kö bölüp salsak, 3'kö. Bul jak x kvadratты 3'kö bölgөнгө bolar. Kaldıkta x kvadrat 0 jana 1 belet 3'kö bölgөндө. Bul jak bolsa 8 3'kö bölsek 2 belet. 2 0'ga da bolamaz, 1'ge da bolamaz. Oşonduktan bul jerde bütün çıkarılışı jok bolup kalat. Bu bir jagынан oңой болушу мүмкүн. Эгер калдыктарды өткөрүмүз, ошондуктан аябай оңой болса, калдыктарды өткөргөнүбүздө final калышы мүмкүн эле. Keyingi so'rov ko'rsak, tak. Bu жерде эмнени айтсак болот? Bu жерде 3'kö bölüp bolsak, emne x kvadrat kemsiken 3xy koşulan 2. Bu жерден emne çıgat? 3'kö bölüngөн üçün uzak gerek emes. Bu жерде uzak 3'kö bölüngön emne 0 jana 1 berişi mümkün. Bu жерде 0 jana 1 berişi mümkün. Başkaça aytkanda emne
0 jana 2 bolup kalat. 2'ye köýtgenimiz üçin bul jakda emne çygyşy mümkin. 0 çygyşy mümkin, 1 çygyşy mümkin. 0, 2 ada 0 çygyşy mümkin, 0 çygyşy mümkin. Tak, bu жерде da 0 je 2 çygyşy mümkin. Jok, biz koşup atабыз, keçiresizler, araşıp ketip. Koşganda 0, koşsak 2, koşsak 1, koşsak 0. Başkaça aytganda balyk ele kaldyklarybız çygat eken. Bizge emne kerek? 7 ni 3'kö bölsek kaldykta 1 bolat. 1 kerek. 1 boluş üçin emne? Bul jak 0 boluş kerek, bul jak 1 boluş kerek. Başkaça aytganda bul жерден aytsak bolat emne? Y kvadrat 3'kö bölünет. Başkaça aytganda y özü 3'kö bölünет. 3k dep жазып alsak bolat. Emi paydası tiyet bağının tiyip alışı da ele mümkün. Oşonda Y'nin orduğa 3k'ny koyduk. Oşonda bulacak 9k koşulgan 6 emas даже 18 eken. Şunday nerse gelip kaldı. Bul жерде özümüzden kıynaganыбыз kaldı okşoyt. Tak, başkaçadak jol menen işlesek bolat bu. Bulacakta kiçine 3'kö bölünüşünü taptıgan paydası ançalыk деле тийген жок. Эмне кылсак жакшынакай болмок. Кантип жөнөкөйлөтсек болмок. Так, может жөнөкөйлөтүп көрөлү. X алсак x минус y болот. Так, 3y. X kvadrat kemtilgen 2xy koşulgan y kvadrat koşulgan y kvadrat kemtilgen xy barabar 7. Bunu jönökölötsek x minus y'din kvadratı bolat. Koşulgan y kvadrat kemtilgen xy barabar 7. Başkaça aytkanda bunu y'dy çıkarsak y'dy çıkarsak şonda y minus x 7. Başkaça aytkanda x minus y'dy kaşansına çıkarsak x minus y 2y bolat eken. Barabar 7. Bul жерден ушинтип 2 bölүүчүгө алдык. Бул жерден эмне? 1-ге 7, 7-ге 7-ге 1, анан эмне? Минус 1-ге минус 7, минус 7-ге минус 1. Ошентип төрттүлүү жообубуз болот. Текшерип көрсөк, баардык жооптор болот. Мындан кемси, баардык жооп, төрттүлүү жообубуз бар экен. Бул жаганы система кылып иштеп койсок, жанагындай болуп эле жооп чыгат. Шону менен
Qanchani surov işledik? 12. surov işleyipmiz. Tak, ondan keyingi surov. Moskovskiy Olimpiada 45-yıl çıkıptır. Bu жақсы эле суроо. Так. Moskovskiy Olimpiada. X, y qo'shilgan 3x kemtilgan 5y baravar -3. Bu janagının ele özü ele eken. Bunday surov işledik o'xshaydi. 3x - 5y. -x mene -5 mene -3'tü koysa qancha? 15. Başqacha aytganda -15. -15'ti qo'yamiz. +15 qilsak, bu yerda общий 0. Hech qanday san emas. Ha, bu o'zi jo'nakoylatiladi. Jo'nakoylatsak, endi x - 5 y +3 baravar. Bu 15 tulacak qilsak -18. -18 de hem 2 koytunç türünde yazsak hem de -1'ge 18 -2'ge 9 -3'ge 6 -6'ga 3 -9'ga 2 -18'ge 1. Oşonday ele emne mestalary almaşkan. Oşundan ele emne 18'ge 1 9'ga -2 6'ga -3 3'ge -6 2'ge -9 1'ge -18. Andan keyin emnen aytsak bolat, bul жерде lineyni bolgondugu үчүн баардыгынан жооп чыгат. Башкача айтканда bizde 12 türlүү жооп бар. 12 türlүү жооп бар. Ошол менен суроо аягына чыкты. 13-cü суроо. Ошентип биринчи сабак аягына чыгыптыр. Анда эмесе